Yada say PCA Esther no. Yada na se pa so I can send me abomu ama ye nwumu a me no ye enjoy. They do so no so ye Givers Herbal Center aba. Enro no na ode me nsa na aba. Wamfa ayina ma de etwitwie na nenso wamfa nsuo na amento no nka nsuo bia ho asem ti be me na no pay mu achen se di bia gbakọ de sa mu refie wo so e so de ba na ehunu en mu ano no sa ne nkofo mu ho no se ano ya adwen se wo se ye bon de ro enti no nyame adom a bosumi ye be were mu eye 4 guest no ye be ye ensohwe na ya che achede wo ho enti no omo ma sha ase etobia wonom no omonkoso enti abre no so ana ese evidence base um ye hu enya she wada wo ma enti yenti e na givers pacho me da se na ma che ya hwefo Ghana fo ne wiase ene obibia na ene no ye be hwa ayem tim okay constipation na ayem tim no unya e de oha bebre na de bro ni pedua no ema onipedua na ya human anatomy na mo ano eye o respiratory system no eye na function ye anase enye adwuma se ne ese den etumi eye adwuma na ye ka ayemtim a ayemtim ni se sebi ade ache anase na otwe ene bi akire na ontumi enko ya ne so anase onkochia na nano eno ene ye ka na ayemtim na de na de ba ne de ba ne se wudi nnuane a entete enim anase obeka se fiber eduane a fiber wo mu na nya ade a wudi bi enti se wunnim bia won se na ye nnuane ni nyina akwa ye refined foods nnuane a ye de afa mfidie mu asone so obi a wo hwe me empo me ne wa ye tie de bia ye di bi Givers Herbal Center ye nka se enye na emom no eya na wapaduro na watumi anom se na bebo ma nipadua na ebre na eden nyina no eden ebetumi enya ahoden enti ye can refined foods bia na se canned foods bia edoso anope kura won so bi atotogba ni koko no wonu togba ya amano ye dia fa mfidie mu anti enteta ewo mu ese atumi boa ma wudi nnuane na atumi boa ma digestion ye adwuma no ebi nimu enti uyem ye den ebetim enti me pa cho se unya ayemtim anase constipation eno na ye kokofa ba na abawie no obonso ho no ma utifa etedwa osa no na ka se so wenya strobin ye no me pa cho eya yemtim na akakofa no de abasa se untumi enko ya ne so se ne ebre ne edron no tumi ye ne nti no ebre ne edron nyina na ma ohaw etumi ye den aba ni pedua no so ekokoba ne sanso a na ma untini no eya veins no emu asisi na ese efin na abemu enti se ne betumi ama da free blood flow no entumi enye adwuma enti wo yo obema na akakofa ohaw kese ye den etumi de abro ayemtim no nyina emu no eno na abon se halitosis anase empampan bonnie finipe bad odor ene de no so abagim enti obi o so me de minim nipa nim kasa o ha na de hanky ato ni nsima na se ne nsa na de atua na no hwa se empampan afini num de ba no senate me pa cho oba a ohwe me bema a ohwe me bo modern na kopa etru ba kopa eno na aye nimdia ni suenhunu so no Dr. Solomon Kwabi aye Givers co capsules e de abadwaman so Givers co capsules na me ba cho edro we no mo yentafo ontumi num Givers co capsules ebra onfa Givers P capsules enfa enka ho na ne etie ni Givers P co capsules no ebra yemtim no edidi unipedua no na ma wuntini no emu aye fi no na unum a emu no na fe Givers P capsules no once entini na yesa na obeka se adehe aye buho entini we no na ebe restore no we no na ebe hye wuntini no kina enti mpacho we no ye numu bomu ofa co capsules na auto P capsules na dia bomu enti aye Givers co capsules na fe Givers P capsules na obenom e ma na etumi aboa na wonu se be ma nso de mpaso agudu aye die sebi ye ntedua yi enye dompe ne wo mu eye moja enti se untini no musisi sa na moja ne ntumi ndie furu sane se ne yesa etumi ba enti eno na ye kokko wie se eye erectile dysfunction esan se akwakọ yese magnet eye da sequential order nia enini hunu no aka akira adwen no na adwen na aka akira akoma na akoma no de moja e de afa ntini no mu e de akọ ubema no mu na eno na ekọkọ ba ne saa na emu aye finti moja ne ntumi mba entumi se obepima pima na oda so gina dan akire eno entumi wie peye enti mpacho
why erectile dysfunction ye wo ha wo ye bema nko ade we duro givers co capsules and afa givers p capsules eno akire premature ejaculation ono de nyame adoma moja no atumi afa ntini kitue bi maka kodu ase ho enti ka kre na wo hono na opre na na se wagya mu de egu afa de moja bi entumi mma ensa nhye mu kena e ma ne ndi dwumadie no enti mpacho eduro ba akwa wo hia givers co capsules and afa givers p capsules oba nso no oba abaga so me de mini atenka me de mini feelings yes unni be because moja ne ntumi mfa wuntini ne veins ne mu nko unipedua organs ne mu ntino den ya watenka no wu na bewu watenka no so fa na be wofam eno na ye ka no frigidity no enti pa cho wo oba na so nya givers co capsules and have givers p capsules na watumi anonom na bibia tumi akonkan eno ya me ni ahwefo ne obibia di nkomo wo herbal shops pharmaceutical shops, licensed chemical shop. Any baby a ton draw my gun and biana. Givers co capsules and have givers p capsules. If you give us Herbal Center catchano, the patron yena, ubenye bi honomo, na bibiano etumia konka, homatrofono, and the workers and funino sono. Won't be biasia, me anoguso amekasi, abetumia fre, na webisa, ne enu wedi hu enkomo. Enti entafo ba kwa midewino. Now when and givers herbal mixture, givers are entuntum dahu. Entuntum da hono so de enrampo de nsuo esa ye sei ene ye gates ahodro mu ye mfikyire ye mbro no ye mpatemu me no ka se de aginse hehe won mo enti bacho emre bia na ya give us Herbal Center ye ka se mentwe ma yare ne enka won chance na yare ne ka won sha e bia sada na akoye wo ade bi hu hia pa enti entuntum a okoka no okoja ne FM Plasmodium parasite ediegu ayewuntini no entontom se omu ba ne bema ne ba ye fe no female anopheles no ono na sanya abrase no tutu asem no wodi na wa wo immune system na no nye den no unhu symptoms ne ntem entumo se hyehyɛ wo saa enti de be so mu se dwe no edo hwe ho a na se no ano no enti na give us about mixture de eya de bia asem kan se num se wa no no de fa na no pa ewia anwumre one wo mo di mfinhye dumienu ekọ ebre ne edo nyina no na monnom na ebra etu malaria any fever ase no ese boost to immune system no e ma wo nkwama na ebo nipedua no ba no ano ye nam na ano ye hye ene yare bi na beba kra na no awo na ede ato na mo so immune system ne ye weak a ena yare bi e ba na esa kan de ato enti ba cho give us herbal mixture give us antontom da ho eno ena wafie bia obi bia hia na wotumi anom wow yes enkeni usori anopa ahemachi ebre bia no mepacho unya givers herbal mixture na eno na betumi abo na bibia etumi akonkan herbal shops e wo my Ghana mu ba bia pharmaceutical shops licensed chemical shops any bibia ton aduro my Ghana mu bia de givers herbal mixture givers antontum da hono mepacho eno na betumi nya bia den anonom unya aduro bi nso a eno na ebe boa wo e ma me no ka se num wo se afede wudidi na eduane ne ntumi yam ntem wo be sori na ejinejina obo na afede wo so na se ni peduane nyina ye ho ya na unya givers herbal mixture givers antontom da ho na eno na betumi aboa enkyeremu bi esen we bibi obi nti ase na ya ne nti ya givers Herbal Center ye pese ye ni amanfo ne adofo di nkomo no nnuro no okoto a ye woni ye ani suni ban binum a ese wo ye wo nuane binum so ese wudi ani ne awundi e betumi aboa ma aduro no etumi aye adwuma enti na mpempie pese ye ne omu edi nsawoso enti ahomatrofo no de eye amomu remfi eye 0543 222470 0543 222470 na wetumi akwa bi anom na bibia na etumi akonka na meko ensio no ho achede beba ente ye give us ice abujunsuo ensu papa no me pacho unum nsuo a num nsuo a ye dia fa mfidie mu asone so yi efini nkeka nyina ewo mu give us ice ye tunu ododowa latte people amna donko hono ye dia fa osmosis fidie mu na filtration akoso ya sone so ni pH level no so de 7 ekopim 7.8 eno na ye nsu papa enye ne akoto aduto na nansa na onoma empampan ene nka bi film na rubber no ma tototo give us ice ya abujunsuo de entisa kotobi na nyame adom abosumi bewrem betena ha na me bisa ko san na watumi atwa na bi atumi akonka nti wo pese ni pedua no ebre na edo nyina no nya hoden na nya pomden pa give us ice ena wo hia so betumi anom 0543 222470 0543 222470
470. Give us some no give us Herbal mixture and give us co capsules and P capsules. Na fe wo de give us ice and so ano maduro na nya no ano. Say ye wi ano no be many emfa unsi hey. Ye na se papa. Enti de yedru so no ye birthday celebrant no ye celebrate wo mo na rade no wo de ni ye pa. Nti osmo fa nyom na ma wo mo mame. Nti happy birthday enko Emma Mavis ya adofwa Mavis ya adofo ba fefe ye wo cheche ni papa wo Faith International School e wo nkoko asuoja abena pokua ahwennie e wo hye Mavis ya adofo e happy birthday erade nkoso amasedi entena ho na o ma nkwatenti ahodin wom netimi kire nkura de na o munyini meye ni petitu na nkura isa nkura nya oyam made na nso musu mehira nti Madam Mavis ya adofo happy birthday enko emma AICO2 Boatin Samuel AICO2 Boatin Samuel happy birthday officer onyame enhia erade nkoso ancheche wahye mu na omo adwuma ho nte na nam so nti wasefo nyina anya nhira erade ma nkwa wasihya mu asase so dimen na ho nto happy birthday enkoma private Kelvin Mate happy birthday enkoma private Kelvin Mate erade nhira all correct sir erade nya okese na onhwe oso na onyumfre san ni musuo mu no adwuma enye kama erade mma wo ho ban emfrinke kan wa nyina ho private Kelvin Mati happy birthday nkoma private Kwansa Philip happy birthday na di asrafo no an immigration happy birthday private Kwansa Philip erade nso onye okese erade ma wo so fradu mu kwadumo na onhwe wa difre ni wa fie be mu a ho masem nkwa erade ahiesie wasase so ma wo no duru ho na fa ho aseda mano private Kwansa Philip happy birthday enko emma afa Daniel AJ happy birthday Dani erade enhira erade nya okese erade ma osumfra dumu enko adumu happy birthday Daniel AJ afa ejalotenie happy birthday enkoma ejalote at 70 honorable ejalote on that show no when you 70 years old to me slow tap it 70 years now look fresh aside the obo ejalote erade emfa yes I won was shama wono ensanka ho na onye ofefefe o ma sunfra dum nko adum nyimia wopo mu na hunya den erade shao erade nya okese ye ni je ho pa afi ne afi wo naja na say ye hu nti no enim say na ye 70th birthday na dey face na dey atela ya tutumu dey but oh no so obi ofi disim dada nti e ba ba wi ama why happy birthday ora Jacob Alote Jacobs happy birthday afa Diana ama frempon happy birthday Diana ye oba fefe erade enhira erade nya okese kusi so obeye kese pa happy birthday obi so dia ba samen wo hye owura oh Mrs. Irene Alote Jacobs oh auntie uncle Alote na Irene Alote Jacobs no wishing a dear husband and then a son I just said nena Alote din birthday ne bansu din birthday nti no oh wish you my happy birthday nti Mrs. Irene Alote Jacobs wishing you kunu ne ba happy birthday ti happy 70th birthday ne ba ne age ndi ama ti erade nkoso na onhira na onye okese kusisi obeye kese pa nti birthday for no asa medofo ye Francisca kuya banana oye pastry said cake de tikuma so friend over sort out kuya banana nyami shawate na no the other brem na fine pa by the right time to me baby man asa mbim yada say Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho nti open Nokia Samsung iPhone smart TVs ene tabletop fridges open Franco air condition no bia
ni nyina Franco akofa ba CCTV cameras no so egu ho bebre kwajo de say office say school say efie fa bibubo ho na wahunu ne ekoso wo ba bia wonam bia Franco numbers na mede ma wo enko internet ne so nko number bia Franco number ni 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise edi enkomo aha na brebe so na fe nkomo ni nyina no mede asie na we dey do super I don't know arena sa sandy beam okay see ya Canadian no edada yemfansi amambo atuma ya crowd de ahosepe etwaso yeda se